Matthew Isaac Wano, Pekpen Manaman Eo, Parsi o Statusikei a Pachotoren Caesas para en Litipieti, Yei mere Pachowan Pekiki en Kachin Wiayong Rail Eo Manamanen, po en Casaleta en Coach e Kachin Katete Tuen Caesas ab Kachin Sapang Rail Masani. Niyekin Sochik Bene, Kumailkin Inta, Lakap epan Kasalel, po epan lang me po chacha. A ni mainsang Kumailkin Inta, Ranwech epan Kacho, po epan lang me po chacha o Maliok. Eri, Kumailkak Kasawiata, Iren Anso, sang ni momentan lang. Ap kumail socha kak kasawiata kilelkan tuan anso pukach. Ya uwan suwet o salalapach en aramas en ansawachkan. E ap pilkachin masani. Kumail pekpekirey eo manamanen. So, iche manaman meban koyang kumailen manaman en sona. Kumail saikin chamarain lang. Kumail socha chamachaman loponen pilawa limawo. Me ipilichiki pesang ren aramas lemekito. Kopo tepe makmail to kata. Aloponen pilawa isuo ren aramas bakito. Kopo tepe makmail to katao. Tama kumail socha tete kiki. Makaiten pilawa me intintaki. Kumail kalikasang kumail isen parsi o satusikan. Chuan patako tete kita makaitekin isen nan pilawa mere en kalikasang rail. Patak en parsi o statusiko. En picture e katete tuan Caesas. Caesas kach lang wasakis liman kanim en Caesarea Philippi. Wasao e ap kay namaren sa palmechon patak komasani. Tame aramasakan kin intinta tuan ne naramas. Is kach la sang Israel kach lang kiswasa. Isan parsi o statusikan. Ni John patako arpochela leo o lel palio. Re ap tiarata meremanokela sereta kanacharail pilawa. Caesas masan yung rail. Kumail masan o kalikasang kumail isan parsi o statusikan. Irail chapiata intintabenenan pungarail. Masani mech puekia chail soche wusik pilawa koto. Caesas mangyata tamere intintabenenan pungarail. Ime ekachin kay na muekrerail masani. Tama kumail intintaki tuan soche pilawa remail. Kumail med poson chikichik. Irail sapang pachowanong. Ekaikin pachowan me komu son peptais. A ekay tana Ilaisa. A ekay me saramaya. Te emen suko bako. A Caesas kay na morerail. A kumail. Is me kumail uyakin ye. Simon Peter ap sabang pachowanong. Komu me masayaw. Sapol men coach yeyas. Caesas ap kachin sapang masani. Met bay ko wa Simon. Nain son. Pokaitekin aramas me kasalayanguk melel pochech. Wasamay makachkach nanlang. Eri, mech iintayanguk. Pokawa Peter. Paipalap eo, o pion paipalap wach, ipan kawata e momotso. O mela soche pan kakalaweti. Ipan kiyanguk kikan en Wayne coach. Me koras makapan kay napuiti nin sampa, pilpan kay napuiti nanlam. O me koras makapan moitata nin sampa, epan moitata nanlam. Caesas masaniyong sabol mechon patako, ratepa intayong emen mayei masayaw. Caesas kachin ko patatuan pan lokolok o pola. Sang ni ansawa kola, Caesas kachin chapiata masan sansal ong sabol mechon patako. Iutan pan ko talang sa Jerusalem o ale lokolok laut, sang ren somas o samoro lapalap o son kawewen ko sa natokan. Ipan kamakamala
a iappan yasata ni kasluan ran. Pichar ap kaleb kila sises o chapiyata kapungong pachowan. May ngay kaun, coach kachin kay napui sangwich, mapukach sochaman pandalong komui. Sises ap kachin prakaksang pichar o masani. Kola muri, kawasetan. Menin kau men kawarey, pagkakin lamlamecha mekan me en aramas, akay tekin mekan mesabol men coach. Sises masani sabol mechon patako. Memen itawen yeto en chon mechikila pein kapay kata lopu o itawen yeto. Pues aramasa memen torela meur pan pupsang. A memen chon mechikila meur puekingay pan tiar. Pues takachepeyong aramasa ma aleti kopokoros en sampa tokon pan pupusang meur. Socha mekoch aramas kakita pues en walian kila pupulan meur. Pues nein aramas pan kachito nin lingaling en seme o sabol mechon lang kan pan yang. Pan kachingi emenemen aramas nin tuan wiyawiyakan. Kumailen pues ekay meyang mimimech resoche pan mela. Irailaw pan kilang nin aramas pan kachito nin tuan nan markimen.